Sledeće godine slavimo 40 godina Spensa i mislim da je krajnje vreme da mu vratimo onu ljubav koju iskazujemo rečima, konkretnim stvarima, a ta najkonkretnija stvar jeste kompletna rekonstrukcija, zamena krova, zamena fasadnog ometača, stepeništa, rekonstrukcija svih sportskih hala, ventilacionog sistema, sistema za grejanje i hlađenje, da nam deca ne odlaze u druge gradove, da nam deca ne odlaze u druge države da treniraju, da idu na sportska takmičenja, nego da i držimo ovde, da i organizujemo najveća takmičenja. Pre svega da oni stiču svoje emocije u novom objektu sa novim sadržajem, na boljem mestu, u novom Spensu, koji ima stari sjaj, ali u novom ruhu.